Mi se evito mbe den kita kia foshi video di mbe opu na yali mbe de one story time of uma falar of fawe kalen uma histoire manu na mi fishi mi kogu mi shi shori de sama fumi shori atwal langa mi go menting ko takidimu efu na be na wayali aini abashi fawe tele ayali Kuda kina mwayadi, mikuwe mwayadi, mami kome atagi utaki mido ye fufika. Ika wase fisa bitaki asome gwe fumi valao, midoanga destiny, midoanga ketura, pues me a même pas pochu, kodaki, me a pochu go dika inya tori sefi nemi gwe valao. Fia eke fufuma. Mananga mi sefi wande sama. Inanga mi sefi wande afasa ndede, me meke video ya. Fumi kiu, wati me a bigi boom. Fai guangao na foshi video fai ali di meme kidea ta mbe wani sete one happy new year ayali yato na money ala money we soko ubide sama fu de fude we ta gida la de bika de musu sabitaki il est bien kawani mo réussite et godona de sanifu duwa bifu de projet fu mekide comme na libi la ifi wanya projet fi gwanga fishi asa ndi mutu e mugise wa fikishkopu ai kakashi dai oputampu dai go doing because I'm not doing you na sande mi bifu tai go welcome à la de new rumors for me I go de rumors for me l'idea gata ni fufu do afika chensi home and maybe sataki ubede kita kina wa video iko wa fara man no aina tutu mi se fitu ye mama tai go sans passa bekini gwe Bikam se fi tumba fusam se fi. Bon, ala sa ne bigin. Dime kaba poti destiny. Mebe dengi taki. Mebe wala ka kiti. Fu poti ketura. Fu woko anga sama fu poti ketura. Maasa ni apasa eke fami bewane bikami shikin takin. Hey. Dos dim poti de tout la stipeshi. Fu de story dim poti. Fu de histoire de fora. Dim poti ketura. Tu pishi. Ne me shiki. Ko wonso me shiki ala mistembe gwe. Agwe da so yumbe dengi taki okay aukum aina moment de bebe na meki ketura sanite yimba ba ka kitimbabi mbesabi fa fu mtaki meki voice fu making masa ndi pasadi mi ko kishim sefi na nombe lai woko futu egwe kwa osu eda osu ya ebe igi samatu ego ebe igi samatu on mesani da na be habiten da no dim ko abe atendi ka vakanshi ko do dam sefi tu depuis qui et tout mbe habiten wishi fana be Noël New Yali o mesani be de fudu ma aka kiti abe kun ami fu meki de story me abe fi fudu no asani so shibi mbe weli comme ataki mbe weli ala de yebika mi be dusa de fu yebe msefi ma asani ale cheke mi fustan be de na pause abe me abe madu no wan leli sani ofushki fi wan toli ofu taki wan voice pour me abe madu de sande bika wishi fambe te ka telefone am taki okay tide no godo anga ketura da no zeni gide me show fu de dundu fu de pichi da no meka montage fa shi mo la telefone taki eye no meki so asani next no one thing ne como tu me asabi sa fu taki me sabi atelier ma me asabi fa fu mi pouin me asabi fa fu pouin fu fotare fu me sabi da zande be abe kotanga gimi aso mi dai be go suko fu meki wa montage bika me abi watu sani de mo meki montage ma bi watu to li de apena kaketi ni e wakiti me fu mi meki montage fu mi poster de me go lukwe fu mi meki montage mama meki montage mi shi do elu kwa montage da elu kumi de video elu kumi da me elu kudin da elu ku se fi da me asabi sa fu mi do pe fu mi koti sa fu mi poti ale cheke mi be da pause mi be weli to mi be shibi ipi e ma be abi noa fi fudu next mo e ki waga aleshi isabe te leshi mana leshi mbe leshi bika mbe opotum sani
Ifa usumu kinga ukimbe kimwashi pikimwashi ko sani mudu mungwaga na gobai sani ala de sani api medu mafaishi mikishi mibedi don shimi da ade somme sani api be pasate ma fina ka kichi miki kitura dede ya nembigi pusum sefi tutum sita yim sefi taki Chelsea igwa YouTube bikaibe wande wa serious sama bika TikTok isadusa iwani ma YouTube imude serious da ya bifu pofu de desan video ya bifu dum ya bifu meki de video gide romance fi bika de wati plus atoli i bigi meki ya anga de maisho ligo puding adesan de ya bifu du de kali de kofu de JP meki toli nena so igwe balao asa negativi mama abe madusa ni fu yepi msefi bika mifu stabe wani woko abe wani woko la vaishi de maisho insangini taki uno meki atoli mono ifuna so metaki de taki na de faute mina habitem de de ya mi habisa nedu mine fena akans manatu mi abe fena akans ma tembe fena akans eki satam sadwansa ni anoko no shibi fute afino conforme making desani tasum de te ne bakate ne de di pasaya ne bigi kishim sefi baka bigi mbede kita kina ba ko de du swangami bikala yu aswansa ne pasa na ko de shanga dati Malaysia na ba ko me fustambaka tetaki me making one mental breakdown abi sefi taki msefi misani mami msaptaki na asa ndepasa asa ni di meki asa ndepasa so na fu destiny ede bikadi me meki destiny ala te mi bedam telefon plus non mine fi bombu somo na bifo veli beli mano mine wanu ele abende bikame wanya bide de ba kasande de na ya amanga mi sefi anga mai dala yu mi be meki destiny mi be meki de voice ibe mo edon ome saligi destiny da be te ki ten u se fi be she omente mbe te ki fu potiden ma alla sti wiki dim bigi potiden pa to ama pishi se fi shita kimbe wani kabange mi be wani kabange da de tende ma be shi bi sefi alla de mediam telefon me meki de photo moi forma eski fi samani moi forma da plus ai sandene give me the photo di me wani la me miki the photo bakate mo meki audio no want audio fu wayu to you bakate da mo koti de pishi meki montage fu the voice koti de poti a voice am gona so apeshi di shimgona so apeshi mix ding under the image ko taki a montage sani da me do sandete ne na sandi me tayo taki na montage right me abeshi be aniti for you mate na shibi da me de be nyami me dingi de shi so you ade shi se fa be woko nena so dimi stop posti destiny dim biganga ketura so beki mina wa Amazon mina wa sudachi da no maholi fo meki wa tato ni mi jumbo gwa ni ketura ne bishi gimtaki Chelsea stop no ya top you go off ni alla sani go off mishiki go off me fusta go off faishi mumleisho asani moleisha asani mami no fusta meleisha asani mi ne fusta me amandu no asani me asafusa ide me amandu no asani futi ala de sandi be going to do me amandu no afu bakate ne mtaiga machifu mtaka so e pasa na tagi mtaki makane na vitamin bakate ne utaki ne bakate ne mko fusta taka maman tal breakdown mi beki en fait mi cerveau mi chiki ma a énergie faut mi surcharger tout mi kotaki m'abe beau m'abe reposé m'abe dit donc beau m'abe reposé m'abe teki one time faut mi kishim sefi ne dimi stop ne na pe ala mi chiki ko fusta taki okay ayo do faut mi stop du descendre ne na so ala ça ne stop ay mon dieu mais taki pi ma bi futa que vous fasse un bébé faut fusta femide e fu me kombaka well nede di pasa yam kishim sefi mpina meki wa piki montage a video ya ma sabe on day me meki montage no ya ude 1 février kota ki ude matin aswa bigin kabaye a mante ude nena matin ko de e meki video ya le 1er février 2026 fana fu février ya mu gwai ni mi mood baka mo bigi meki video mu kishim sefi pour mu fashi bika
awasani de melobito awasani de misado on te misa pasa on you et meki en montage ane muli ki memo moi fo mlobe asani ma e ke fambe ta gina bigi fa video ya mi mu booster mi sefi mi mu gimi sefi ma piki clap fo mi upo tampo da mi descendre ma bifudu voilà descendre ma bifudu ta gui ma wa mfele mi kishi mi sefi me fusta sani da mlobi meki moiti agadi tanesho fu poti ketura di presa mo itoli washi sang e meki atole ape de ke fa dete ma me omiki moiti fu mi pochen fu shitaki e ya mo itoli if I do destiny of meat da wo shi fu sefi ma no langa e me bigi ta you afishta ka no langa ke destiny atoli fu destiny abuku toli na sefi sani limita you taki me shut down me fustan awani woko leti na pe mi stop skiving na pe mi stop destiny mbe wani po abuku aini mars mano mapua aini mars dika ala desan fo metimbe seka mi stop ding lidia desani di mi sabi kaba desani dide meki kaba desani dide skifi ba kaba fo mu corriger ding kota ki fo mu pasane ta po baka habita anga game tu nena su destiny fika pe wakitimi da buku fo mi mon fa avec komota ini mars mais ça monte au komoto mais ça dit beta yo c'est que di me opocheng en version online la chanta ki if you running online yo ma fening ma oski fa ini franche gratuit gratos bref yo ma fening online da guide sa ma de running a beaucoup sefi a bayi wo abifu bayi a beaucoup a so mi odoing beka ganse sa ma sa ba story kind of side wo wani bayi and asika da kide sa ma de lo video ishi wani bayi juste aga beaucoup da de pocha in de bibliothèque ai no mo lo benzo das naso guide destiny ye mi hope taki no fena ga kiti kaba meki a TikTok dachi no meki mo ichi ko ko bakaye bikato de de ya mbigi post wa tout ça ni bikam bigi fi mais c'est fi baka. Je suis trop belle, ça m'émeut, ça me met en syncope. Me bigi poste moi tout vidéo à TikTok mana histoire na desande ma me bigi anga de creepy story baka me bigi anga de story dimbe ko intigi na TikTok anga mi feshi na YouTube aya de story fu mi ogoede da ifo mani da mo pochi na TikTok gao ma pishi yo fu me asabi fa me odoi manon ya ma taigu femme odu dishi femme odu dati same odu dishanga dati fa on te story ko ma taigu wande bikam se fitu me asabi non ya meki moji fu bigi meki ma audio bombo fashi eke fambe gwentidu fu msa gum aini asama shiki dime taki gisefi eno asa ni dimbe wani taigu tu destiny kaba wala ma destiny abi di tom na sande me expliquer na live taki destiny na di beaucoup dos femme mekia ato edo bishi koma taigi umo ebisa nifenge ma dime ukabanga ketura da kande ifu mabaka kitifo bigi afeti yabaka ifu usefi ya abaka kitifo lido ete mwayali fu de anga destiny tom 2 angami damno mamiki wefimi misata kifu mi bigi destiny ato au de wansani Jimmy anga giu mika tom 2 mbeta giu na TikTok a live taki wa special sa maudaini ma abida ina foshiwan asa ma be special bumbu fashi na ko desa nemo daigu ma spoil bika wasabi faudi plus ma sabi temo poching ma sabi fu mo poching ma metaigu dimo kava kitura mo pini pochi ma tutatoli wantu da one day da oshi boom ma minotaigu no asani akonyo posting falao midenki mitaki ala desa ndembe abifutaki da desa ma difficile do na ya fa video fu ni megu gantangi megu da merci fu do ka la video ya fu do de ku be fa de ai pak na yishi e ko papa kai ma usai sabi mitaki pi e fu migi taki piso da chata ki mo lai sani futaki da
Voilà, ganta il faut des rumeurs d'idéalité, ganta il faut demander le commis, vous abonnez-vous, begin, banda, follow me, because you know, I enjoy Chelsea room, they are one day rumors. No, we give banda follow button. Okay, one thing if you like a video, for share, for comment, a comment section. Vous taguez ça ou denki, vous taguez sama ou denki taki ode, a special sama aina tabishi fu destiny. En vous taguez tout, et vous wani ubigi wanta bishi fu destiny. Ma pom taguez, wishi yuna wasama ya luku destiny wan, isa luku atu, bikana tu beaucoup, tout story, tout beaucoup. A juste yone lashi pikinzo, et fi bigatu, da ya luku wan, da ubigi luku wan, plus agaga yon kabayin. Agao, a juste me déquité pour petit déma, agao yon kabayin bikala dena, mi YouTube channel, la me ofikao, la ganta qui faut des lucas vidéo, faut te do lasti minute. En, au passant moi, je suis tidei, moi je suis tinetti comme au fa, oui, bisous.